Zdravo, ja sam Ema, a u današnjem videu razgovaramo o delovima tela koji su manje poznati polaznicima engleskog jezika, da li zbog izgovora, da li zbog prevoda. Ja ću izgovoriti reč na srpskom, zatim na engleskom i ostaviti par sekundi kako biste istu reč mogli da ponovite za mnom. Prva reč je gležanj ili nožni zglob, bila bi ankle. List, calf. Vodite računa, slovo L se ne izgovara, dakle calf. Obrazi, cheeks. Koleno, K se ne izgovara i bit će knee. Mišić, muscle. Želudac, stomach. I nožni zglob, wrist. Nadam se da će ovo biti od pomoći. Hvala.